Abarwanyi 4 bishwe batwitswe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikaze, iyi ni Ego Stamina TV. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abantu 20 bishwe, abandi benshi bagashimutirwa mu bitero byabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abapfuye barimo abana ndetse n'abandi barwayi 4 batwitswe ari bazima ku ivuriro ry'itorero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bitero biravugwa ko byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa Kisilamu ADF washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. BBC dukesha inkuru yanditse ko ibitero by'inyeshyamba byatangiye ku wa 4 ushize, ubwo umutwe witwaje intwaro wibasiye ivuriro ryaho mu mujyi wa Rome, aho byahitanye ubuzima bwa benshi muri icyo kigo nderabuzima, barimo n'abarwayi 4 batwitswe ari bazima. Bivuga ko abarimo abana 30 baburiwe irengero, bikaba bikeka ko bashimuswe na ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hamaze iminsi hari intambara hagati ya leta ndetse n'imitwe ya M23 na ADF. Ibyo bibaye nyuma y'iminsi mike abayobozi b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu kwezi gushize bemeye kohereza ingabo zo mu karere zifasha guverinoma ya Congo kurwanya imitwe ibarizwa muri icyo gihugu. Ngaye nguko rero ibyo muri Congo bikaba bikomeje kuba agatereranzamba.